Anya laki din! Kayat mo asawan, agsapsapol pa iti bosyo iti may sapay nga agtrabaho ken kuana. Wan maita, iso nga no interesado kang nagtrabaho. Umay kanto iti restaurant na pagtrabahuak. Tas ika mismo ta makisarita kini Boss Linda. Sige man nga rod tani, manumot ten abulan nga awan trabaho. Rumbang nagtrabaho ka. Narigat awan na pulos urnong na. Kurak tumat. Wan nga rod, idi pa'y napanabulan nga agsapsapulak iti panggadak ngam awan mat. Ngamin, ti mabiro ka. Pangalalaak ngay mo ti pagbayad ko iti asa kas kada lending ko nga agduduma. Ala umay kanto. Barang alain na ka ni boss. Tapno ta pagbayad mo iti utangs mo. Wan friend, inton bigat matlaang, umayak nga umay. Sigurado ka kadi, akayat mo kan ka ba alam ti agtrabaho dito'y restaurant ko. Wan anti, masiguradok akabailak. Nasaya at nukasta. Naibagak matan kan kadagiti dos and don'ts ditoy. Kan naibagak mat lang nukasano ti sweldo. Wan anti, Mabalin mo ti mangrugi inton bigat. ay na, agyaman ak unay anti. Agyaman ak atalaga. Awan anyaman na, mayta. Ket, anyay ti nagsaritaan nyo kini Aunt Linda. Ay na, amom ka di, nakaragrag saka. Gaputan ako na amang rugi ak kanon inton bigat. Well and good. Tapno makatrabaho ka matan. Wan nga ron. Ala, agawid akon, tainak pa'y aglaba iti kawas mi. Amangan nga minno saan kunton amasangot ti aglaba numang rugi ak ditoy. Sure, maita. Nala, ingka. Ingat. Ay, naimbaglakit din, tanako na ni Auntie Linda ang mabalin kung timang rugi inton biga. Ket, nasaya at ano kas na, Mayta? Wan, Brando. Ngam niya, saan mo kuman ngar aramiden, jekas iti aramid mo iti sigod a trabaho. Ha? Anya ka di manenday tangay bagpagam? Kunak, saan ka feeling boss, no kayat mo nga agbayag ka iti panggadam? Maawatam? Anya? Amok ngamin ti ugalim ka Dagita kumangamin ti liklikam, Mayta. Dayta ugalim feeling boss kano ka? Nagadumanin nga imbagam. Di ta ka man langan. Kumusta ti damungal daw mo dito'y restaurant, mayta? Nasaya at mat, Auntie. Saan ka matunay ang mabambanog? Ay na, saan mat, Auntie? Ayos lang ti trabaho. Nasaya at nga rod no kasta. Ala umuna akon nga agawid. Aggidan kayon ton kin ni Bading. Wan, Auntie, don't worry. Da kayon ton ti makaamwa magi-close. Wan, Auntie. Ay, makabanog mat tiyag trabahoan niya. Ayos lang, adi. Ampay, adaya nga min tinalaka trabaho. Sa bagay mat kat di At least, nakastoy nga awan ti customer kat makainan natamat. Ay, wala. Ay, alaman nga rod. Tumakder ka, taing ka mangipaburok iti danom, tagkape taman mat. Itayak pa'y kat, amakakapkape. What? Alam tumakder kan. Ala, mabit lang, Mayta. Mangipaburo ka kiti danom. Di awanan ba inato yan? Kaslamot din mangibabaw nga awan anyaman na. Feeling bus mo lang arutan. Ayaban no nagburokan, Makadlawak man.
Apay ngay akas lasaan mo meten unay akasarsarita ni Mayta. Ha? Kas lakus ko sila papay. Ni Aunt Mat, di lamat madlaw yung kunakman nga. Adda nga rod matak, di makatlawak. Anya lakit din. Ay, kasano ngamin, Aunt. Marurudak man ito galing na. Agpatpada kami, Mat, amatang-tangtanan dito restaurant. Ngum na ibaon na, kaslay sumatan ti boss. Anya. Hay, makarik nakid din iti pa nagbabawi. Anang i-recommenda kin kuana dito eh. Inton kuan, mabuwis, taktakitaan na. Ala, ano samlaeng? Bareng makarik na. Kat saan kumamat abosi dito'y tanarigatan. Ay, makabanog man. Agi na naakman pa dito yung restaurant. Kabayatan ti panangun uray ko kini Auntie Linda. Hoy, panag ko na kat saan ka abisi. Mabalin ka di, amapan ka agluto iti may sa abo a buttered chicken iti kusina. Ha? Ha? Darasam, tagur uray dagiti customer. O sige, mabait lang ha? Siya kun ti agluto. Nalpas ka gaya man ang nagluto. Ha? Ay, uwan nalpasan. Na-serve ko pa kit din ijay table da. Good. Awan matanter aramidam. Ang mga numabalin, amang ipaburak ka iti danom a pagkape. Anya? Ay, awan pa'y ngamin ni Bading. Nagbayag mo't anapan nagpalingke. Ala, ingkan. O sige, mabait lang ha? No agburak ti danom, agtimpla ka iti kape ka. Iyag mo kanya, ijay counter. Mawatam. O sige, inakon agpaburak. What? Imbaon-baon mo ni Bella? Kan, apay ko ma. Imbaon ko lang mat. Pau, unay kan Mayta. Ni Bella, anak ti may sa nagbak na gayem ni Aunt Linda. Kat, anya ko manubak nang imbaon ko latta. Unay kan, di ka matla nagbayinan ako na. Anya ka matan. Pilpilim ko mamot at kita tao ngay babaon mo. Ha? Nakababa yung tinaramid mo. Namaamuan ni Aunt Linda, amahan niyo ibaga na feeling boss ka. Ha? Nagadumanin nga imbagam. Basta imbaon ko lang mat. Period. Anya, ay una yun nga ukali ni Mayta. Sakto pa ya mismo, mabainak amang ibaon kin ni Bella. Ngam imbaon-baon na kit din. Huwag nga ron, Aunt. Sapay ka sangsangpit ni Bella, hindi imbaon-baon na. Saan pa'y anakainan na? Ay, una yun ay. Kinapod nun Iso nga imay ni Bella iti na minsan, tapag saritaan mi kumati may papan iti da ito'y restaurant. Ha? Sublaten nan da ito'y. Kaya't niyo sa wen? Saan doon na kayo ti boss mi, Aunt? Sanan, nabayag nga min na nagsaritaan mi iti na ni Bella ti may papan iti da ito'y. Nakunamot ni Bella, akabailan nan amang i-manage. Iso nga ito numayabulan. Ison ti agbalin abosyo ditoy. Nasingpit mo't kiti ni Bella. Awan makunaken ko, Ana. Wan, nasingpot ti anak ti gayom ko. Iso na lang, tapakibagam kin ni Mayta. Tasaan na kumamat nga buswan. Saan nga glablabas? Wan, Aunt. Iba ka talaga. Anya, saan ka makatrabaho ita, Mayta? Saan pa'y Brando? Makitkitam lang arudin nga kakapsuta. Gapo iti pa nagtrangkaso. Damagang pa'y lang no sana ka makatrabaho. Anya kamutan. Anyat amok ngay no pilitom ti mapan. Unay kamutan. Kat, naimbag no saan na ka ngay katantibosyo ye restaurant. Tanumanon nga aldaw saan ka nagtrabaho. Anya ka ta ikatan nga ibagbagam. Imposible ang mapasamak da ita.
Anya? Imposible ang mapasamak day ta. Gaputaan mo, kun mariknak mo't adakkel ti panagtalak ni Boss Linda kanya. Iso nga oray sa anak asumrek iti manungal daw. Ayos laeng kankwana. Ne, kasla makalawasan nga da ka lang dito'y dagos yumayta. Ay, uwan manong. Nabayag mo ngaminan ang maimbagan day ti an na yun. Kastaya, kat na imbagman no saan da ka sukatan niya pagtrabahuan. Ay, saan manong? Adayo ang mapasamak day ta. Kat numastal kan nakpay ni Boss Linda. Ngamday di abakla apabida-bida. Anya? Wan, iso nga amok nga ayos laang kin ni Boss Linda. Ay sus, no ikatanak day di iji restaurant na. Dakkel apo kaw na ah. Anya? Wan manong, kasla mayarig laang abalitok nga imbel lang na, no bilang laang. Di magasakon, tasan ka mo na sumsumrak. Wan nga rod, friend. Nasurukan ang makalawas asa anak katrabaho. Kumusta kayo matan ijay? Nasaya alata Kat, kano ka nga rin nga magtrabaho nga? Friday ita. Inton lunis na. Sige, taiso tiba kini bossing. Ay, thank you ah. Pakibagam kan kwa na. At daan-an na yun. Iso asa anak katrabaho iti manual daw. Awan ka di. Basta. Umay ka nga umay itong Lunes. Tani, awan ka dwa. Un friend, promise, umayak. Naimbaganak tumit siguro. O anya, napintas ka di matla ang inaramid ko dito'y unag? Dagiti decorations ko. Ay napaw. Uwan madam. Nagbayak nga rod Decorations pa lang. Makapaaway sa ti customers. Nasayaat no kasta. Nga mabait lang ha. Diyak ka ti mauawagan iti madam. Bela ko damlatan. Ta inauna ka pa'y ngam siya. Ha? Inaunak ang respeto klatakin ka kas boss dito restaurant. Anya lakit din aya. Uray siyak ti boss mo, ibilang nakumakas gagangay a tao. Ay basta, diyak ka ti mauawagan iti boss no madam. Okay. Bella the Great. Anya? Nasaya at tagda ka manan dito yung restaurant ita. Ha? Itaak lang amin manan asimrek. Tanabayag anag trangkaso ah. Ah, kasta aya? Ay pangaasiman, taing kaagluto iti kusina. Kayat ko ti sidaan nga da sabaw na. Anya? Awan mo't ngamin ni bakla. Iso kumati ibaon ko kat. Iso asikan ah. Mabit lang ha, madamay ta. Anyat kahit mo si daan, nga da sabaw na. Uray anya, basta da sabaw na. Diyak kayat ti dray ah. Ala, ing kaagluton iti kusina, ta siya kon ti ag counter. Okay, madam. Manong aldaw kon manipod nagsubliak ang nagtrabaho dito restaurant. Ngam aging gaita, kat saan ko pa'y anakit-kita ni Boss Linda. Boss Linda nga ibagbaga. Kat, iso nga rod ti Boss na. Di umay kumamat sumarungkar dito restaurant na. Ay, talaga asaan mo pa yung amo? Ti mapaspasama kitaglaw-law mo. For your information, saanan ani Boss Linda ti Boss ta ita. Ha? Hindi pa napanalawa sa sinublatin ni Bella la iti restaurant. Isu nga ni Bella ti Boss ta. Anya? Ay, di nakman angawon akasta. Ay nga, ibagbak lang arutin ti putno. Anya? Apay, mas tao ka ni Bella ti Boss ta ita. Siguro, makariknakan itibain kapo iti ugalim. Hindi na minsan nga aldaw na panak nagpalengke. Duha kayo lang nga nabati dito eh. Imbaon-baon mo pa eh. Agasaman. Imbaon mo ana pa nagluto iti ka na.
Imbagampay ama pa nagluto ija kusina, tas ikan tagtugaw ija counter. Anya laki din aya. Anya, ay na, marunawak sakit din itibain, friend. Hu! Amom ayamot tagbain. Kano saan? Anya laki din. Madam, Oh, Mayta. Apay akas lang mabutbutang ka kanya. kwa, kinapudno na. Mabutbutang kan mababain na kita kan ka. Pakawanan na ko, madam. Ay na, di nakawagan iti madam. Bela ko namlatan. Kan may isa, awan ti rumbang apagbutngam kan pagbainam. Gaputa intun umay alawas, saan kan apastra kan dito'y restaurant. Anya, apay ngay, madam. Pasensya kan ha, ngamang sapol kalaangan iti sabali apang gadam. Diyan ngay mabalin nga agari-ari ka, wano feeling boss, kas jay ba? Anya, ma'am, awanan ti amok asabali pa'y apanggada. Saan kun aparikot day tamayta? Diyak kaya ti ugalim, masyado kang mataas. Kunakon kay, saan ka nga agbayag iti trabahom? Anya, Di mun tumat ngamin maikat day tanga ugalim. Feeling boss kalaunay. husto kumamatan Awan lang arudan ti trabaho. Pagsasawan nakpay laangat. Pudno mo ti ibagbaga ka. No saan kumangamin akas ti ugalim, agbayag ka kumamat. Ngam saan mat? Ipangpangrunam ti kina feeling boss mo. Anya nga ita, awan lang arudan trabaho. Anya lakit din aya. Mang sapulak laangan iti sabali a pagtrabahwak. Mang sapol, tanya, agbalin kan tumanan na feeling boss? Di saan kan tumatla nga agbayag? Ay, uray saanan may ta? Uray saan kan nga agtrabaho, tamang ibabain ka laang, salbag ka. Anya? Siyak pa'y lang ti pagdamagam iti trabaho, Mayta. Si kalaang mga minti amok, friend. Ay na, adot mo ka mabaling ko apang irekomendahan ganyan ka. Namdya kayatin. Anya, Masigurado asyak ti nakababay no bilang lang. Isir kay ti trabaho. Sakit feeling boss kan tumanan. Anyan tungay ti bagara kanya. friend. Nagtrabaho ka ngamin, friend. Amom kumamit ati limitasyon mo. Kanain mo nga imula di ta panunot mo anasamak. Trabahador ka. Saan ka abos? Mawatam? Anya, Na, umanaw kan? Ang mga nonya pati may sawang kugan ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Lakay, indakon ije palingke. Tapno malakok adagos dagito'y natnateng kan ikan alakok. Mangan kalat taditan. Adati kadem dita abay ti katrem. Kinalubak, adobo ti sidaem. Kat mangan ka ngamin tapno maikat adagos dita an na yang. Ay na, mayat. Adobo manin ti sidaek inton madamdama. Ay nagkana sinti kastoy. Agyaman bakit? No apay tumot nga may nasaan mati na maimimbagan ti sakit ko. Di kakit nga rod matulungan nga aglako ide palingke. Saan mo na panunutan day tatonyo? Tinaskan nga aramidam. Katulungam ti bagem tapno umimbag ka.
Saan mo tumot ngamin akay ati agpa-check up iti doktor? Jak nga rod kayat amangan no kumaro pa iti sakit ko. Manayunan tukit din ti sakit alaklak amat. Kasano ako markaraw? Kat ospital, wano klinik ti papananta. Expert dagiti doktor. Ay saanin bakay amangan no injeksyonan dakmanan. Jak kayat ti matudto dok. Bala, makaambo ka nga rodan. Lipato mo, tinaibagak. Amanga numarabyanak ita. Ado nga mintilakaw. Saan na balay tamasapa nga agawid ni Lisa. Katadan to agluto inton malam. Mala, innakaon. Agan-anad ka bakit? Ay, nilisa manin ti agluto inton malam. Sigurado nating tumanin ti lutuin na asidain. Kat kaungit naktumanin no sa anak amangan. Ayan yan, ni kumabakit ti agluto. Tapno karne, wano ikan manin ti sidaan. Nagsaya atin ti kastoy abiyag. Mangan maturog lang ter aramidek. Ay, bumangon man kitday. Kani kunda ito insagana ni bakit akanek. Adubong agpaiso ti sidak. Nga madubo matakangkaw. Ay, na yan ni bakit. Kunak lakit din no adubo ababaw. Ay, kunak no na may sak ni bakit. Ang sak mo tinamaysaan na. Ayan niya lakit dain. Tataton niyo. Umayak man. Ni ay midayday Ay, agindak man. Tap no mamati masakitak. Ay, ilokat mo latan tiri daw, basang. Sana nakatrangka dayta. Ay. Pasensya kayon, tata. Nasingak pa yun, ti pan naturog yaw. Ay, at damalo ko nga igam na. Ang mga nukar ni dayta. Tataton niyo. Ay, sa anak-anak katurog. Agkakapsutak lang amin. Iso akas lakayat ko tiyagid idda. Nakaumay ka man. Wan, tata. Umay kayo ikan iti sidaan niyo. Nadamag ko, hagsaksakit kayo. Aya. Ay, ay, tuyo mo't gayam. Ay, agyaman unay iti dayta asidaan. Ay, kunak lakit din no karne. Tuyo lagayam. Sige tata, mapanakon. Agpaimbag kayo. Ay, sige. Nay, adaman ng tao. Sino nga tamanin day taya? Disturbo iti panagbuyak iti YouTube. Ilukat mo latan tiri daw. Naimbag nga oras yaw, tata. Sino ka itayin, Barok? Siyak nila, Ray. Naglaklakwak iti makmakan, tata. Kas kumay titinapay. Si daan, kandad dumapay, ari dito it amakan. Ay kasta ka de. Adda ka di fried chicken alakom, Barok. Ay, adda ka, tata. Mano ka di tigatangan yaw. Ay, 5 pirasaw. Nga mawang pagbayad ka. Takas makita mat kat masakitak. Ang mabaling ka di nga utangag pailaan. Sa nabalit na bayadak daw. Di ka agdanag. Mangup-opisina ti anak ko. Kan pulis mo ti asawa na. Ay, ala, tata. Mangala kayo pa iti fried chicken. Dagasak tuwinton bigat ti bayad na. Ay, win, Barok. Mabitla nga ro, tata. Ay, supot ko na ito yung fried chicken. Ha? 365 pesos amin ti balor day ta. Anya, ay nagninamot gayam. Tatang, nakaturog kayo kadim? Ay, si Mangpet kagaya minanak ko. Wan, tatang.
Tatunggal aldaw ti Friday, masapa kami nga gawawid. Kumusta kayo matan? Awan ka di pa'y ni Nanang? Ay, awampay. Ang mga numarabya na sumangpay. Kasta ka di? Ay, gayam, Lisa. Ikanak man iti kwartam. Ni, pangaramatan nyo iti kwarta ngay tatang. Di yu ibaga arumwar kayo, kat saan kayo pa'y nga imimbag. Ay, kwa. At dangamin kayat ko agatangan ngay regalo kininanang yo. Anya day jay, tasya konti manggatang. Ay, sakton. San mong tumot lang ang masikaso? Alan-ali sa anak. Ikan na ko niti kwartam. Tarigalwak man ni nanang mo. Tapno marik nana mo ti panagayat ko. Ikan kay to. Inton umimbag kayo tatang. Ha? Awan pa'y sweldo kita. O sige, panawan kayo pa'y. Mapanak pa agpulas. Kan lutwak di ginatang ko aparya kan okra. Taison ti sidaw nyo. Ay, salbat. Kasano pa'y ito yan? Awan pagbayad ko iti fried chicken nga inuutang ko. Bakit? Masyanak man kinitatag. Nabayag mo nga agsaksakit. Dandani makabulan nga agsaksakit. Wen nga rod lakay. Di namot nga min kayat nga agpakita iti doktor. Saan mo na may imbagan? Kaasi pa ikit din tilangana. Anya nga ta tinasaya at nga ramidan tayo. Tapno maimbagan adakos. Bayan, bakit? Kasaritak inton bigat ni tatang. Alukoyak ang mapanagpakita iti doktor. Sige man nga rod lakay. Barang si Kati danggan na. Awan ka di serak mo ita, Archie, Barok? Awan, tatang. Isobantayan kayo pa lang ita. Ay nasayaat nga rod no kasta, Barok. Tapno makaina na ka, Mike. Wen, tatang. Ket no kayat yo, kaduan kayo ngagpa-doktor. Ay saanan. Gastos laing dayta. Ken maysa, ang mga numarigatan ti doktor amang kita iti sakit ka. Apay kumangay, tatang. Nalaing dagiti doktor. Ado ti aparatos da tapno maamuan da ti saksakit. Kas kumay ti sakit ti ulo, tiyan, ken aminan. Uray tupay kinabagtit ket mabalinda maamuan. Ha? Ay, uray ka di pa naglastog, maamuanda. Saan, tatang? Mabalin na maamuan da. Apay, kaslamadaнаgan kayo matatang. Ay, awang Barok. Nadamag ko laeng. Ay, sir, itkit di ti kastoy. Dandaniya kung natiklog. Tata, ayan nga iti bayad yu iti nalayo 5 piraso fried chicken. Ay, adtoy. Ket inton bigat. Mangyag kanto iti lechon baboy, Ken talo a piraso a fried chicken. Oo na, tata. Ang mga nuutang manan. Isa na bali, kabay bayadak, Mike. Sa bagay, di yung maitarayan. Wen ko nakmat ken kalari. Nayo namaten iti donuts. Ken urayan niya pa'y anaimas at tinapay, ha? Ala, wen tata, urahin nakmanin inton bigat, Iti kastoy mo't lang nga oras. Ala, rumwar kan dito'y balay. Ang mga nusumang patdag iti kabalay ka. Kit maamuanda nga da pagututangak iti makan. Naimbag nga oras yun, Nana. Dumagas kayo pa'y bit, Naimbag nga oras po, ba't balasan ka? Bumatangak man ko maitibugo ang. When Nana Berta, ay agoray ka. Adaman man manlaw ko iti asawa yo. Anya ka di dayta, balasang ka. Ada ngamin makitkitak, amay sana laki, amapmapan iti balayo.
Damag ko man, o asino da di alalaki. No anya ti aramidin na iji balayo, nga mabainak mo't ngamin. Saan ka di anam namin san anapan iji balay, tidakda ka batem alalaki ay. Namin ano nana, iso amas daawak nga rod. Asino nga taday jay? Dabagak to man iti asawa. Uwan anana. Ngam, mga nubisita na laeng. Ngamin, ada ka na yun awit na anaka eko bag. Ay abangan mo't nubisita na ngagpaisaw. Ay ngam do kastaman bilang. Ibusin na nga rod at itaday jay alalaki. Awan ka di masangsangputan yun, nana? Ay awan mo't balasang ko. Wano, amangan kit di mo't nuputot na iti sabali a babae day jay. Iso alimod ti panang sasarong karnak kan ni tatatunyo. Mga kadlakay, saan ka no makaawi dagiti anak ta? Maturog da ka no, iji nakaangayan ti si Menarda. Anya ka diti sidaan bakit? Pariyaken tarong. Manan, iso siguro ajak umimimbag. Kaputan natin nga kanayon ti ipaspasidayo kanyak. Kat anya nga ro ti kayat mo, karne? Uwen ko ma. Amangan no iso ti pumigsaak. Aguray ka man gayam lakay. Adda kano kat nakita ni Aime akanayon nga umay diti balay. Kat kanayon nga adda igam na. Asino ka di day jay? Ay kwa. Ay jay mang mas masahi kanyak at taga dita daya. Kaanakak mutlaang day jay. Kasta ka day. Ibagam tuman nga raw tagpamasahi akman maut. Nasakiti si ikat ko kat. Ay managbabain day jay. Iso nga mga no di na kayat ti umay. Anya, oy Tonyo, agpudno ka man da. Amangan kit di mo't nupudno ti imbagan ni Aimay. Amangan nuputot mo iti sabali a babae. Ay na, salbag kayo mat. Didak mo't pagbalin ni nadakis Tamangan no ad-ada ako maro ti sakit ko. Mamwakla ag aluklukon ak. Agsagaan na katunyo. Sabali ak no siyak ti makaungat. Anya! Mano abulan ng tinapalabas. Kat madlaw ko alumoklok magkalakay. Ay, simpre lumukmagak ta sa anak mo't ngagtrabaho. Natural lumukmagak apay, kaya't mo nga rod ako mutongak. Ay, saan Mas daawak laang nga main ta dumakdakkel ta buksit ba? Gagangay mo't siguro ang mga numaik-ikatin ti sakit ka. Nasaya at nga rod no kasta. Ay ngam nasaysaya at kumano agpakita kay ti doktor. Tapno maambuad tayo no adda sakit mo wenno awan. Ay saanan, gastos lang na ita. Ay adakan ka na itatunyaw. Isu ano maunat ka adi na oras. Awan nga rod pabpabasulab. Sabali man ti madlaw ko kinitatang bakit? Anya ka di day jay lakay? Apay, di mo madlaw alumuklok magnitatang. Ken madlaw ko akasla saanen nga aglanglanga masakit. Kastaya? Agdwa-dwa ak atalagan kinitatang. Amangan kit di, no adda ti mapaspasama kasantay yung ammo. Ni? Anya kumangay? Idi ngamin, di na magkanyak ni tatang, no kabaalan dagiti doktor nga i-detect dagiti agul-ulbod. Kat? Iso ako nak, amangan, no agin sa sakit laang ni tatang.
Tata, at tuyan ti order yu akarnay. Yag mo matan ti bayad mo Saan ka mata makaaw-awatan niya? Imbagak matkan ka nga itid kunto inton kanikadwa. Saan pa yasimbang pet dagiti anak ko? Ang naurnungan ti utang yu kanyak, tata. Apay ngamin nga order kayo nga order. Nawan mo't gayam kwartayaw. Apay nga rod alako ka alakaw. No di mo kaya tiyag pautang. Anya, si kapay ti mangibagay ti kasta, tata. Kunak tulong ko ken ka, gaputa masakit ka. Ngamday takit din ti bagayaw. Pasensya kan barok. Di ka madanagan kunak manen. Itid kunto ti bayad dagiti in-order ko. Sigurado nyo tata. Tanusan, ipabarangay ka. Ipabarangay mo ti masakit? Anya masakit? Agpampamarang ka lang nga masakit. Gaputa iti may kadwa nga umay ko dito'y balayo. Sinirip ka iti ayam ti tawa. Kat ijay anak kita kakabaalan nyo matgayam ti tumakder adakda kayaw. Binoy-buya ka paikit di anangan Dagiti lang si daan ti kinanyaw. Kat apaman analpas kayo anangan. Nagtugaw kayo iti kamayaw. Kat nagsikkawil kayo bay. Di ka naglibak tata. Iso abayadan yung ti utang nyo kanyak. Nagsubliak to intun Sabadaw. Kat umay kayo singiran. Sa nabalay, imas yung matakin nan dagiti lakaw. Tatang, agawid At iti karni ti baka asidaan nyo inton madamdama. Agsubliak mo't lang iti trabahok. Inyag ko lang dagita. Ay itaman pa ngayon gatangan nak ti manugang ko iti karne. Ay agyaman ak unay abarok. Inkarigatan pa'y tinangitulot ket adda trabahom. Sa nabali tatang. Kaya tsuka di ngayalaan kayo itin na poy? Ay saanin barok? Sa anak pa'y amabiseng. Mga anak tulat tayo tun mabisinak. Iso pa'y apakataktakam. Alang araw tatang, mapanakon. Ay aguray ka man barok. Ningay Lisa. Saan ka di pa'y nga agawid? Mga nuintun tapos ti panagawid na tatang. Ay kasta ka de. Kailiw ko nga minin ti anak ko. Sa nabali? Agawid to umatlaang tatang. Ala, mapanakon. Malabarok. Agan-anat kay ti panagbiyahe. Naimbag nga oras yun, nana. Da kayo ka diti asawa ni Tata Tunyaw? Awad, siyak. Apay ka di barok. Asino ka kaday? Ita ka lang kami na makita ditoy. Ay, san laanam na minsan ngay mayak dito'y balay yung nana. Ngam ti asawa yung lang, ti kanayon ko amaranaan. Iso ngay mayak, gaputa itating karina pa nagbayad na iti utang na. Panagbayad? Apa ay, kasano anak ka utang ti asawa ken ka? Anya nga utang dayta, kamsa? Ay, kastoy nay. Nakautang ni Tata Tunyo iti agarup 2,000 abalor ti sidaan kan tinapay. Lechon a manok, fried chicken, kandagi dya kakaimas at tinapay. Anya, ay mangibaba inday jay alakay. Masapol ngamin ngagsingirak kuman. Ala, mabiit lang ang tabayadak ti utang ni tatang. Ay, agyaman na kabsat. Malugi ak ngaminan no jak pay lama kasingir. Unay ka magdan tatang? Anya ka di dayto nga inararamid mo? Nakautang ka, gapulang itinaimas asidaw nyo? Ay na, amo kon ti amin tatang. Agin sa sakit kayo laeng. Gaputa ni Archie mismo tinangsiim kada kayo. Kaya tso ka di abuyaan ti video yaw amang mangan? Idiinyag na tilitsyo na si daw nyaw? Ay, kwa. Ay, awan manaknakam mo ton yaw. Aharig na daw dawatom ama idalit ka. Gapo iti dayta nga inaramid mo kada kami. Pinamati na kami ama sakit ka. Tapno di ka agtrabaho. Kentap no makapangan ka iti naiimas. Ay, pakawanan dak ko ma. Nagbababawi akon. Manipod ita. Baka mo kamutan iti biyag mo. Manggad ka.
Manggad ka. Ah, Tapno ada ibayan mo kan ni Lisa. Ta binayadan na dagiti utang mo asidaan kan ni Laray. ay, bakit? Lisa, marigatan ako umangas. Ipandak ko may di Tatang. ospital. Anya ka diti mapasmasamakan ka. Aging i-stroke ka kadiwan, no? Tunyo! Tunyo! Ay, chila kay! Tulungan na kami kuma! Ni Tatang! Sana makaangaw! Nasaya at mo't na nakariing kan lakay. Baka, anya tinapasamak? Na-stroke ka, gapo ta na high blood ka. Gapo siguro iti kanayon mo apa nagsida iti tabtaba. Kan may sa, pimay paison ti panagpamarang mo ang masakit. Naidalit ka kat nga rudan, tunyaw. Pakawanan lang ko mawakan. Ay, sabi lang ko matapakawanan na ko niya po, Diyos. Na pwede naramit ka. Ay na, agpanulot kan tunyaw. Saan nga min akas karina ti inar-aramid mo? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Naglaing ka ninsan. Talaga ang malalaki ka. Bilibakon king ka. Siyak pa'y manti ko na minsan. Aga sa mga minday takin na maskuladong ngay. Nagtayag ka pa'y. 6-footed ko naman. Ano yung 6-footed? Ay, sana yan. 6-footer? Ay, wala niya. Nagkamaliak lang iti spelling insan. Pasensya ka na. Naglisi ka dita pag na. Tagawid ako ninsan. Ay, saan ka mabuting agsubli? Dagiti 5 alalaki adi nahanugdanog mo? Oh, pagbut nga ko ma. Ora man pa isa nga pulo dang agsuble. San ko ida kabutang? Nagturod ka talaga insan ah. San kan samot nga imay nagbuya iti pelikula bakay? Pelikula asasawam mo dita. Dagiti 5 lalaki a kinalaban ko dita igit ti kalsada. Ay naamukon, limabas itay ni kumare kat na istorya na dayta. Di ka man lang imay nagbuya bakay? Ay nadondon, nagadutas asikaswak dito'y balay. Awan oras ko amapan mang buya-buyakan ka. Ay sayang. Di mo nakita no kasano nga inwasiwas ko ida. Sa ako to impurwak ija kasabaan. Ha? Husto daytan apa nagpasikat mo. Amon ti amin dito'y lugar tayo anaturod ka. Naturot lang ngaya. Naturod ka napigsa ka. Nagmayat itirik na ti kabuting da bakay. Lumabasak lang dita kalsada. Aglilisitan, agtataraydan. Sikat at talaga nila kay mo. Isaon ti pagtutungtungan da dito'y lugar tayaw. Ay kat, mabalin nan ti agartista no kasta nanang. Bagbagay na ngagpaiso ti agartista. Tagasam ngay dagiti 5 alalaki a kinalaban na idi kalman. Nabuyang met ay ati napasamak nanang. Kanwada ak ijay sangwanan. Ay ha? Ison samot ti katuturudan dito'y lugar tayo. Saan aya? Kan ayan nagayam, napan nagtrabaho nanang. Kunak man no adda dito'y balayaw. Agpa-autograpak kumakot. Nagpigsa ka talaga paray. Agasem ta ka ba ilam abagkatin day ta 5 asako asimintuhay.
Naglagan lang, may. Oh, siya, marigata na kamang bagkatay may sasakaw, oh. Nakaapoy ka nga rin ka sa baray. Apay agpay so paray, ta nakapigpigsa ka. Puliming amin. Isukit asi kati inaramid da aporman, ta napigsa ka, ken kabuteng da ka, dagiti daduma karpintera. Agasan man, maminsan lang asitsita mi na umasidag da nadagaw. Kasla tayo jayo. Nay, nakatugaw man, itatamir ta. Naglaingan ta nakalinong pa. Huwag nga raw, ipakita mantikin na turay mo pari doon doon. Timalyaw adagaw ni Mang Mirto, oh. Kano, umasidagan dito nay, umay dito etan. Ay, anyatar aramidam si kalakay. Agin ina na akla ang baos. Agin ina na. Bawal ti agin na. Nagkunakin ka nga ginana ka. Pasensya ka na, boss. Medyo maulawak namin. Gapuin si Pudo ti Panawan. Kaya't mo tayo katanin ka, ha? Saan, boss, saan? Nagsubli kayo ti trabaho. Tarasam! Uwan, boss. Mapana ka. Oh, makita mo tayo dyan. Agasa, bilibak ka talaga kingkan. Boss, ti awag na pa kingkan ay talakay. No, da makita mga sadot-sadot akakadwa tayo. Lakay man day tao no saan. Ibaga ma. Wan, sige, pari doon doon. Ingka man kiti akiwari ti simento. Ay, wan, mapana ka. Anak mo ni Dondang? Ay, wan! May katlong anak ka. Ado ti magibagbag akas la artista ka no, tas sikat nga man. Kasta aya, Kano ison sa mo ti porman niya. iso nga raw, Napigsa day jay nga anak ka. dabas bastos na. Anya, Di na mo arespituan ti lakay akas kanya. tapay, anya ti naramid na kun ka. Agin inalaak, tamaululawak nga po'y ti Pudot ti Panawan. Agasem, ta sinitsitan nakit din nga inayaban. Adda siguro kayat na nga ibagakon ka, Ada, ngam apay anas ka na sitsitan nak ngay kailakaya kang. Tas lamo la agay-ayap iti aso. Ala, bay amparay, tabagbaga aktuman. Respeta rin naman kumaati lakay akas kanya. Ay kuun mo ngamin, Ayan na ngay Jeswel dom-dondon. Atoy. Ala, darasam ti mangyawa, tani, nagado tinasken abayadak. Kompleto day tan. Saan mo nabilangin? Amangan no adamat impulsam. Uray kapkapan nak ano din bulsak. Ay, sika dondon, bawal ka nga aginom iti ara ka. Na. Uray nakla itudo-tudo. Tapno saan mo amalipatan? Diyak malipatan. Anya laki di. Ha? Tandaan nama, no aginom ka iti ara, kat mabartag ka, saan da kanton akabuteng dito'y lugar tayo. Laglagi pom dayta. Agpainom ka man mo, pare. Takaswiswildo tayo mo, tinikal man. Awanin ang tinabate ako wartak paray. Apay, inalamin ni Bakit ba? Kanya nga. Ang saan ka madanagan? Kahit mo tarak, Huwag nga rin, pare. makitkitam day ta kantina. Ha? Adda nga tala ako da nga arak dita. Ada Kumasidag ka. Kanya kita ramidin ta dita, pare. Agulimag ka. Ha? Anya ti katangan nyo? Ibagang man no sino ak. Iso ni Dondon. Katuturidan. Kayan katatayagan. Dito'y lugar tayo, miss. Agjejem ka di, manong? Damagan lang. Di mo ka di makita dagiti nagdatak kilamas ko. Amom, no niya ti aramidin na kadagiti kalaban na, adeng. Anya ngay? Ipurpurwak na lang ida. Unay mo tanu kasta? Nodda makurso na da. Nas ka na maanak. Aywan, puno na ita, adeng. Jack kayat.
ti mapapabainan. Nangagmaw? Anyat ka iti asawan. Ay, uy, nangag ko pare. Anyat ti niya rasaas na kan ka. Kwa ading. Kaya nakano ti arak ken sigarilyo. Anya nga arak ti kayat na. Jay kanginaan ka na mo ading. Nanginamot at ibayad na. Ibagam na itakin ko na pare. Kwa ka na. Libre no iso ka na. Anya, libre? Uy, no kayat mo nga agbyag ka pa eh. Pumat duam? Sana mang rabrabak tayo ta. Aming nga ibaga na, aramidin lang. Ha? Ay, ala! O niya, magtad kan? Umawag ak iti pulis. Ay, di mo ayam mo, nga ultimo pulis kit, mabuting yung na. Pulis gaya ma. O sige, mangtad akon iti arak kan sigarilyo. Kasta. Saan ka matanagan, miss? Tanod ta sa bali amang buting kang ka. Ibagam lang ka kami, ha? Awan mo ti sabali amang butbutang kanyak ditoy. Da kayo laang. Jak samot maurayan ni Dondown. Jak man amuno sa dino tinapanan na nanang. Nasken na makasarita. Taibabain na kun nga inana. Imbabain na kayo? Taapay. Agasaman, tasinitsitan na lang kanaw di kumpare kalakay. Nagipulong nanang. Wow, kat saan anasaya tikas jay agalad ni Dondown. Ay kat talaga nakababain nanang. Lakay, sit-sitan na lang, no ayaban na. Sumipngatan nanang. Urayin nyo kadipay. Ay, saan kun nga urayon, tamapanak met agluto iti kanon mikin ni tatangyaw. Agsubli kayon tulangan inton bigat nanang. Awan ka di ti trabaho na inton bigat. Awan nanang, Domingo inton bigat. Sigay, agsubli ak inton bigat. Masapak tao. Pare, medyo nabartayo ako na. Ika kitimod. Manupay lang nga baso day tanay mo. Abay, siga, pare, saan ka pa yan nabartay? Makadakdirak pa lang ang limpyo. Ang kita, Saan ka pa ngagpay sa matwang mo ta, pare? Basit pa lang, di ta nainom ta. Nagpigsa mo nga minto arak ngayon tad ka data. Hindi aglakla ko, pare. No, kaya't mo, itangad ko ba ya? Ay, mabartag ka na dago sa pare. Sala ka mabartag. Uri kita. Ay, sus, intangad ng ngagpaiso. Ay, pare, Houston. Dandanin na ipos na pare. Sanang pa nabartag pare. Ay, biliba ka talaga king ka, pare. No, arak lang, ngawang kanya day ta. Pati arak, napigsa ka. Saan ka mataltalapan, pare? Lukatan pwede ta mesa. Kayat mo ba'y? Gayak pa Ay, aguray lang nga rod. Lokatak, pare. Ay, nabartega ka talagang Dondon. Ayan mo. Apayasan kamutin na agtagdaga rin. Dak, dito eh. Ay, ya kung may mulaga, dagit ay matak. Sa dinotel mo? Ito isang wana. Handa ka malaga dito, pare. Habi nga ito, saan ka mutin nga agkatawa? Sana ka makakatawa, pare. Siya kasi kaya't ko ti agkatawan no kasi mabarte nga. Wala naman ti nakakatawa. Nanay. Hanya na dyan. Paray, sika ka nila ita agsing-sing lang.
adan samot, makasangsangitan, asito na dyan, paray. Dumdum, sika na itag sangsangit. Eh, paray, agan ano kan. Saan ka ba sinagsakit Ada kim magat king kala mo, ano ko taon, paray. Ayan na, kurkurek. Saan ka mo agsangit na kasta, Makan may baga na itatawa, pinasangit ka, paray. Ay, sus. Kasano ka mapasandangan nga, paray. Kanya nga, hindi pagpunas ko dita. At kayo mo na bayan dito Ay, bagta ka. Sangit mula sangit ni pare doon daw. Andiyak mapasardangan. Isukit ajak kayat amabartek dito a tao. Tagsangit no mabartek. Ay, kaya't mo asawan mangmangit no kasta mabartag maray. Wan, kita man tilangana. Ay, gusto na tanay, mangibabay ng tilangan paray. Oy, agawitan. Mangibabain ka. Ay, sos, nay. Naisbuan na pa yung pantalon na maray. Ay, kunakot. Inaramid mo manin san arumbang ngaramidam. Salpag kakiti. Na, sabay ikarkaro na tiagsangit. Ala, magnakan. Kasano ang magnakit? Ang tad lang dispo na maray. Ay, sabay agaribungbungan na kita tao. Aglama mambalang. Ay, mabayin akon. Naa, sabay impigsonon. Gustong ko na ngay. Guston! Nay. Kinidal mo matan maray. Ay, kasano maruruda? Kanya lagi din maray. Sumartan ka na. Ayan ni Don Down. Day taman na nang nakaida pa'y laang. Ay, Don Down, aldawan. Saan ka ba pa nagtrabaho? Mabayin ako, nanang. Taapay. Ay nananang inaramid naman nandiya inaramid na idi ang nakaibabainan na. Nagbartek manan. Katwan, nagsangsangit kasta unay tirungaab na. Ay unay matan. Hindi mo nastoryaan, bakit? Ay, mabain ka, taiso tipod no. Ano mabartag ka, mangmangit ka, anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, talaga summer na kumare. Wan nga rod kumare. Summer at talagan. Sa bali ti bara na. Wan nga ron. Ngamore ka sa nupay ti kabara ti summer, mare. Nabarbara lang to ti panagayat ko kanila kay ko. Os? Talaga lang ha? Ay, wan man. Puno ti bagbagak, mare. E di gaano man. Sana bumaaw ti panagayat ko kinikwan na. Ala, naganon din ay bagak, mare. Ilagwan namang gini ti soft drinks. Coke amis mo. Ay, miss ko na talaga siya. Anya? Ay, sika talaga. Ala, ilakwan na ko, Dani. Ay na, nagbara talaga, mare. O sige, mabiit laang kumare. Wan gayam kumare. Amang no adala ko di mother mo akamote. Kamuti? Ay, ada. Kano pa anaawan ti kamuti, balay ngay.
Apay, gumatang ka, kumare? Mano nga tapangtad na iti may sa kilo. Kasla lang 45 pesos per kilo, kumare. Isumuti ko nanay din na minsan. Ala. No si kati gumatang, mare, oray 40 pesos. Itulod ko pa dito, kaya't mo? Alaman nga rod, mare. Ilakwan nak iti 10 kilos no ada available. Ura iyag mo inton bigat. Ay, sure, kumare. Apay, ananong ti kamuti aya. 15 kilos pa eh. Ipadas ko man ti aglako iti halo-halo ita. Apag iso nagbara ti panawan. Ay, mayat day ta na panunot mo, kumare. Ay na, mayat day ta. Sigurado nga do, ti umay gumatang. Sapay lak ko mga rod, kumare. Nagpudot ti panawan ngam pumanag na kayo nana. Ay, wan nga rod, Sandra. Mapanak man di ta tersina ni Berta. Nadamag kong amin nga da kanula ko na ahalo-halo ka. Anya? Makapangpanganak mo iti halo-halo, gapo iti kastoy akabara ti panawan. Hay, anya lakit din aya. In kayo nga ruden nana. Halo-halo gayam tila ko ni Berta aday-day wanda. Agla ko akman mat. Apay kit din. Ay na, nagmayat at talaga da ito'y lakom ahalo-halo, Berta. Kasta ayan nana, ay katagyaman nak Nagmayat, saan mo at inipid ti ingredients na? Saan talaga nana? Taan niya nga iti ganas ang mga notipidan ti ingredients na. Ure medyo nangina, basta lakit di satisfying mo't at iraman na. Ay, an-anwam tinalaklak at presyo na ngay, no nakatamtam na'y mag, di awan mo lang. Ay pudno na'y tanana. Mala, mga ramid ka pa iti maysa. Iawid ko man, takanan mo ti patpatag ko nga asawa. Anya lakit din, dagitaman nana. Ay, oray bakit kan lakay kamain, nadungo kami lata iti tunggal maysa. No anya ti kanag, masapol mo takanan na. Tap no fair, anya laki din. Manungay matimay sa order halo-halo ni Berta nana. Ay kwa, nangina ti may sa order, 75 pesos. Ngam worth it mo, gaputan na imas. Anya? Sana atin ipid ti ingredients na. Iso nga okay laeng ti 75 apresyo na. Nangana ko na, ije tersena na. Dahito may sa order nga yawid kaw, kanon mo't ni sweetheart kaw. Ha? Ala, labsan ka pa'y nga raw, Sandra. Ingkabutan ni Tersina ni Berta. Taramanam ti halo-halo na. Ay na, nagnanam ko naktumag. Anya laki dahil. Apay nga glako kay halo-halo. Kat nakitam lang nga ro doon nga glaklako ni Berta y Teresena na. Kat, anya ko ma. Agla ko lata taagla ko akmat. Una yun, Anton. Ay, aday ta ka man ako nakon. Nakakita ka manin iti tuladam. Imbagak mat idiging ka, asaan ngamin anasaya at agtutulad. Ngam agtutulad kalatamot ngamin. Ay basta, aguli magkalataman ngamin. Anya. Basta siya, agla ko aklata. Kat masiguradok to nga amin alumablabas dito'y amapmapan ije tersena ni Berta. Dito'y danton agumatang. Ha? Apay, isulaang ayat ti makalako iti halo-halo. Ha? Naimimas to tilako kunaktumag. Ay, wow! Naglalako ka na rin pala ng luha-luha, kumare. Ay, wala kumare. Iso agumatang kanta ni. Awan pa'y buena manok iti lakok halo-halo. Apay nga awan pa, kit maluman. Awan pa'y nga rod. Awan pa'y matim may gimatang.
Ang mga no ijay daayan ni Kumari Berta, napanggimatang mare. Anya? Imposible mo nga wan nagsapol iti halo-halo ita. Kat permi ang nagbara ti panawan. Ay, Ala labsan ka pa yung arod mare Inapampad ita tersena ni Mari Berta. Ijayak man na mapan mga ni iti halo-halo. Nagnanam ngamin ti arabid na kat. Kasla kananam na kanumot lang. Ay, una yun na niya, Sandra. Ugali na talaga tagtutulad ti tilako. Ha? Apay anak ko ng data. Una, gano'y dinamuan na ang naglako kay ti halo-halo kat naglako mo't. Anya? Wan mare, ngam itay nagnaki di tersena na, awan pa'y kanubi na mano na. Una yan. Paglaingan na talaga, hindi pa lang aramid na tikas jay. Noan niya ti maamuan na alakom, tuladin na. Medyo nalaklakapay ti presyo na kingka. Tapno, ay na, tapno. Bay amo na. Tuladan na lata Makaamo dagiti tattao no sa dino ti kayat da pagkatangan. Ay, sa bagay mo't kidi, amare. Ngam, nagalas tikas jay. Agtutulan. Ay, kanya laki din ay. Kunak tumod kay. O niya nga ita, kundi tulad kay tila ako ng Berta, awan lang rod nagmamaayan na. agtal na ka man si Kanton. Noawan tinasayat nga ibagam, sumardeng kalatan. Di ka lang amin makapanunot nun niya may lakom. Nun niya amin tinakita mi ti karuba, masapul isumot ti lakom. Nun niya karo dita. Anya? Nakunampay kanya ngay nutang mula ang kinitataguriyo. Tinagpuuno mi ti halo-halo. Nun niya kamatan. Ala, Huston! Apay, kunak aya asikatimang bayad iti inutang ko no bilang laang. Katsakmat, anya lakit din aya. Nun niya. Man nakibiyang kalaunay. Di kalatagulimer, makarurod. Ay, na yan kumare. Apay nga kaslasaan mo't ang nagbayag. Insardeng mo ti panaglakom iti halo-halo. May sakamat. Sumardeng ka, no di mo kaya't amairaman kay iti pungtot ko. What? Di nakpagpungtutan ko naktumal. Ay, si kakit di mo. Damdamagig laang, no apay nga insardeng mo ti panaglakom. Makapungtot ka mo't tin, mare. Anya? Naamuam lang amin ti panaglako da ijay bangir. Naglako ka mo't. Mabalim mga amin halo-halo ka ni Mariberta. Buko Diyos matkin ka. Kukwam to mga amin ti agtutulad. Anya nga ita. Anya? Ay, di ta ka manlangan, mare. Anya ngay nga rod no saan ang nag-click ti halo-halo ni Sandra. Saan mat apa naguyaw? Ngam saan kanumot ngamin anaimas ti lako na. I want, true. Nakatamtam na ikano. Nagbasit ti gatas na. Ay na, talo lang ti ingredients na. Anya nga dyan? Ay, nagtipid matan? Nawampay saguna. Hamumutin ni Sandra. Uray makan, katipidin na. Anya pa'y ngay. Ay, pampanunotak nga rod manan ti aglako iti barbecue. Adamot basit anaurnong ko iti panaglakok iti halo-halo. Umdas siguro nga igatang ko iti meat. Ay, mayat dayta na panunot mo, kumare. Sigurado ang magustuhan dagiti kaaroba dayta. Sabay la kumangarod kumare. Ay, sigurado nga agkaraibos to. Ngam sa balyam titudok na. Dadakkulom. Kitang tuladin naman eh. Ay na, kunaklakit din no dito iti ayan jay maangangot ko ang nagbanglo ama ituntuno. Iso nga imaya. Ha? Ijay siguro ayan ni Berta. Naglako siguro iti barbecue na ijay. Anya? Ala, labsan ka pa ya. Inak man sa pulan jay maangangot ka.
Kunakon kag, dito'y ti ayan ti maangangot ko ang nagbanglaw. Ha? Ay, wala na. Ipadas ko man ti aglako iti barbecue, barang ag-click. Si kakit demot. At daya mo tila kung masaan ang nag-click. Malamang kiday, itunwan nak iti agbalor iti duwag kasaw. Na imbagla meriendaan mikin nila kahit ko nga ipatpatag ko unay. Oh, na yan, nana. Katuan mo't balasang ka. Malakit din. Agituno kan tanay. Makapangpanganak una yun. Sigurado ang magustuhan nila kay ko dayta. Nang runa dayta isaw. Ay na. Langana pa'y lang. Nagnanabal. Anyaman lagi to yan. Ha? Ay, kung naktumot ka. Nakita manin ang naglako ni Bertay di may tuntuno, isong aglako ka mo na niya. Anya? Ay na, Sandra aya. Ugali mo talaga tagtutulad, sipod pa eh. Nakitam lang amin nga agpapaasok da, ijabangir. Agpasok kamay. Unay kan? Sumardeng ka man, tawan tinasaya at nga bagbagam. Sandra, ora anyat makitam alako da ijabangir at Teresina. Saan mo atuladen? Nangruna saan mo akaimaan? Ha? Pilitam tumangamin ti saan mo akabailan. Nagtuntuno da, agpisbol kamot kumaa, kasjay. Maawatam, Sandra. Anya laki dinaya. Oh, agpapasok ka gayam, Sandra. Una, apay, nila ang Berta ay ti makabail nga agpaasok. Agpaasok kak mo ta. Anya, ay anya lagi din aya. Kunakon kat, tinulad mo man hindi pa naglako na iti may tuntuno. Ay, agtutulad ka talaga. Anya? Amin mo tin, Maria, makita mo nga ilako na, kit ilako mo. Bibiyang mo kumangamin, may sakamat aman nakibiyang. Di kalat tamapan ijay ayan ni Kumaring Berta, ta ijay ka amapan gumatang. What? Di kalat ta lumabas no lumabas ka. Agdilaw ka pa'y laang, salbang kakit di, makadadaol ka iti aldaw, si kaabakla. Panaw! Ay, Ay, yakman amo na niya klase pa nagpampanunot iti adda ni Sandra. Taapay manan. Kano tinulad naman nanti pa naglakom iti may tuntuno. Anya? Ay, nawun mare. Linabzang nga ron naman mo iti panagtuno na. Ay, una yan na, Sandra. Idinaglakwak iti halo-halo tinulad na. Sa itamanan, tinulad namanan. Ay, nawun nga ron mare. Dilatan na naglakom iti fishball no iso. Sa nakas di ano anya ti makita na kit tuladin naman. Bayam latan na. Sapay la kumaa. Tamakalako latta. Tapno adagong gunana. Ay, sapay la kumaa kumare. Ay, imaya kaun, tasaan ka mo na mauray nga umay balay kaw, Sandra. Ha? Nagsaritaan tamad, ano saan ka nga agbayad iti utang mo, itipit saan nagtungtungan ta, ket agporsyento na jay. Eh, tata, awan pa'y ngamin pagbayad ko ita. Saan mo't anagklik di nang usarak iti kwarta nga inutang ko kada kayo? Ay, nagklik man mo no saan. Saan ko aparikot na ita? Di kanya kabiyang ket agbayad ka iti utang ba o? No di mo kayat nga ipabarangay ka. Anya? Agbayad kan, tanay. Manumatan alawas anagururay aki balay nga umay ka. Gamawan ka man nga imay. Tata, pangaasim kumata ikanak pa'y iti pawayway. Uray may salawas laang. Aniya? Ikarit nga agbayad akalpasan ti makalawas. Mala. Ikan kay ti maudi a pawayway. Ay no saan kanto paya makabayad kalpasan ti aldaw nga imbagam. Ipabarangay ka talaga.
Wen! Tapno ngamin makalako ka. Kada na pagbayad mo iti utang mo. No anyat lako na iti bangir saan kumamot nga iso at ituladam. Tapno agduma kayo iti lakaw. Mawatam! Ha! Anya lakit tinaya. Ha! Ay, akon bibiyang ko. Ni pabarangay na ka ni Tata Guryo. Anya? No ti inutang mo kumangamin kan kuana, kat impuunam mo't iti na idumduma ala ko. Ngam, saan mo't? Amin mo ngamin ala ko da bangir, tuladam. Anyakan. Unay kamagtan, Anton. Imbes kit di atulungan nak. Ngam saan mat, takas tapay lang ti bagbagam. Anya, kasta ti bagam kanya. Idintutan ako nam idi, asaan ka pa kibibyangan, tasaan mo't asyak tagbangayad itinutang mo, sana ya? Anya? Iso ano ko na ni Tata Guryo nga ipabarangay na ka, no saan ka makabayad iti utang mo, ay makamu ka magtan Anya? Di ka magdimngag iti kanya, iso asong batam datrasong gangwana. Laki ding. Kasano nga tada ito yan, aya. Umayan ni Tata Guryo inton bigat. Ngamayawan pa'y pagbayad ko kankwana. Hanya matan, nakababain lakit di ti may pabarangay. Ay. Oo, itaman pa'y akas ta tilangam kumare. Agituno ka na, tagumatang akman itilakom. Araman akman mo'y kumare. Anya? Ne, apay kita nakakas na. Ah? Ay, ko. Insardeng kun ti pa nagtunok, mare. Ne, apay ngay. Sayang adino'y sardeng mo. Awan ko, mare. Husto ka iti imbagam iti kanyak. Ha? Ano anyat lako da kuma ijay bangir kat saan ko atuladon. Ha? Naminduan at tinulad ko tilako ni Berta ng pasig abang krap. Nakautang ak paikit di nga iso ti parikot ko ita. Gaputan ako na ni Tata Guryo nga ipabarangay nakno sa anak ngagbayad. Anya? Un mare, day tatipod no, iso ti parikot ko ita. Ay, awan mo mare. Dahil tanto lang amin agtultulad, di amom nga ramidan. Anya nga ita. Sapay tuso ka din, di lawing ka. Ay, anya lagi din aya. Dahil ito'y titandaan ng mare Matulad mo tila ko, ngam ti panagtimpla, saan? Iso ano maminsan, agpanunot ka pa iti mamintalo o patlima sa nga pulo, Sakbay nga agtulad ka itila ko. Mawatam? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.